Damo zomi mi pi te yom na chata dam kim tek ding nong lamening tunina digital Thukham namsom chi to kisaina awareness program panina ong tam ko le ong thaisan noming ke kamin na lian hi na public voice television pan le Zoland voice television radio NUG panina ong working digital Thukham namsom chi to kisaina tom ong hom son nomung jing sang ito pedina izat smartphone te to changena ponsom na set te akipan zan ilup kwa na iet Facebook Instagram Twitter TikTok chi te akipan avekina digital van le na vive hi digital ichi pen khophelep mei electricity hi ke le battery that ke to izat electronic van te sunga computer guanga kibol van khempeu digital van kichi hi to digital van te sunga izat ding in akibol software tom te jongin digital van ma kichi the hi kente naina Facebook ai jongina hi social media te tu hun changina digital van zat zia te hong tang jai ma ta hi digital huzap khon sunga khan to na tampi au ma bangina zat zia hek zia isiam lo tak changina e ading ina supna kiamna hongom bek thamlo in kim le pam le midang te ading ina siatna abol khat zong kiswak ki ge the hi digital jang te zui ding thukhun te ai zong ina pel ding thukham te ai zong kibol to ina tua te ma sik sanin thukham pal sat te ading ina lo tom zong khau takin kizang ta hi toy manina tunina digital jang te pel ding thu digital Thukham namsom te kikum khom ding yang hi digital Thukham namsom pen America gam Washington DC computer ethics institute na tulkha jakwa som kolni kumina abol khiat hi Thukham khatna midang te na ding le sian na ding in jang kein midang te lungsim pumpi min le na sep silbol na te asian na ding in digital van te jang kein Thukham ni na midang te computer to na sep na te nong kai sak kein midang te na sep na anong kai sak ding in spamware spam mails virus ti te bol kein kha kein ta changena Thukham thumna midang te van le data te etsim sakkein kentanana digital zangina midang te na septe data te file te etsim sakina lak sim sakkein to changina Thukham lina digital van te pen guk tat na ding in zangkein kentenain mi khat i mobile bank account hack sak chi khong luat sim sakina asum tengkhem pen e khong sunga transfer chi te jong digital zang a guk tan nan nam khat ai to bang te sem kein to changina Thukham nga na te chiman lo pan na ding ina zang kein kentena na Facebook ai jong ina social media tom te panina thuman lo thudik lo thukichian lo de kai thu phwa tom thu aswak sak te pen digital zang a te chima lo pang te hi to changina Thukham gukna sumto leading a kibol software among na jang kein kentena na Microsoft Office Adobe software tom te license le akul hiya license to zat ding a kibol hi kam khang to sa hi le software te sumto le loina crack version china version akigu te azang te pen the copyright law of unauthorized software use to nasetakin thu kibol hi to khichangena Thukham namsagina midang te digital vanlena te phalna omlowa jatsakein phalna omlowa azang loading ichi changin computer phone chi te bekhiloina digital format a midang te post again status man video chi te phalna omloina zat sak loading chi na hi okay changana Thukham gyan na mi te siam na te phalna omloina zat sakin mi khadin apil na asiam na teng sungkhia abol khiat intellectual property hi article ai jongin software ai jongin
music album ai zongin khat pe pe abol khete phalna omloina zat sak jaw jaw ke ni to khe changena thukham kwana digital van abol ten tang pia ding ina nung zu ya apiang ding thu te ngai sun khol sa in bolina hi thukham pen computer systems softwares alam khia abol khia te a hiya mi pia ding in phat tuam na aom systems software te bek bol ding china hi to changena atop na thukham som na digital nazat chang mi hing khat le khat khwal na le za ta na bul phu ton tongin mi khat ke sian na ding min dai na ding sup na ding digital van te zang lo ding hi hang tuni na digital thukham nam som to tuni hiteng ong gen hin lung da me mai lama tu zel ni